Prošli puta ste gledali. Dobro večer, gospodo. Šefe, jutro je. Dobro jutro, gospodo. Imam neke vijesti za vas. Da, dobit ćemo roze uniforme. Domestos, čisti sve. Gdje je G3? Evo me, pišao sam. Dobro večer, gospodo. Šefe, dan je. Dobar dan, gospodo. Znamo sve o vama i vašem planu. Dale. Agente 2, sredio si ga. Hrvatska ulazi u top jer ako ta spriječen. Za sve je to zaslužan i dobit će nagradu. Agent 2! Ja. Imate vi medalja? Pozna se gubite, van! Dobro! Van! Hajde van! Ti van! Nastavak slijedi. Ante, to će ti biti nužno. Ko je sad? Ko je? Jedna! O, pokloni! Ti samo! Ne, pustite me policija! Čuvam! Ova baba se raspala. Idem. Ovo je velik. Šefe, imamo zadatak. Što? Koji? Otkud ovdje kamera? Pa šefe, dali ste ovdje ugraditi kameru kad ste gledali onu djevojčicu. Da, koji zadatak? Netko je oteo Carlu Del Ponte. Trebate pozvati Krim Team 3 na hitan dogovor. No dobro. Čekaj, nisu oni razišli? Da, treba će ih okupiti, no teškom mukom smo nabavili njihove brojeve. Evo, odmah vam ih šaljem. No dobro, evo. Usput sekretarice, kad završim, pozovite nekoga da ovo počisti. Da, šefe. Šefe, nećemo izdržati, damo pojačanje. Bez brige, sve ćeš izaći žive. Halo? O, šefe! Da, već se dugo nismo vidjeli, da. Možete da? Daj, stišete se malo! Kužim. Upaj! Spašaj me! Mile, da ne vidim da razgovaram na mobitel. Dobro, dolazim prvi avion. Sad mi je dosta. Čekaj, baš moramo gledati crtića. Čekaj, sad ide najbolji dio. Šta kažeš? Pa nije loša. Samo da ti kažem, zaboravio si krastavčiće. To je tvoj mobitel? Ne, tvoje. Da, tvoje. Halo? O, šefe, pa kojim dobrom vi zovete? Zadatak? Pa da, mogu doći danas, da. Agent 3, pa njega nisam dugo vidio, ali reći ću mu ja, da. Dobro, u redu, doviđenja. Kaj te stari prdi na oči? Zove nas na zadatak, danas u 7. I ti ćemo raditi onda. Pa gledat ćemo crtiće dalje. Ovo izgleda kao posao za... Predara dana. Dobra večer, gospodo. Šefe, pa čekao već pola sata. Ne budete mi vidio čekanje. Ja sam 7 sati čekao da izađe van.
Imam novi zadatak za vas. Netko je oteo Carlo Del Ponte. Grozno. Znam, zato se ne morate žuriti. Evo, da vam dam neke materijale za misiju. Šefe, što radi ova djevojka mjeseca tu? Šefe? Gdje je nestao? Možda otišao prošetat psa. Ne, trkeljaj, šef nema psa. Poruka od šefa. Što piše? Piše otec sam. Što bi to trebalo značiti? Stvarno ne znam. To znači da je otet, budale. Otmičari su isti oni koji su oteli Carlo Del Ponte. Joj, kako si ti pametan. Pa kako si to zaključio? A piše dalje u poruci. Piše da ih odvode u Čečeniju. Kako ćemo tamo doći? Imam jednu vezu u Moskvi. Tamo ćemo otići šefovim privatnim avionom. Ali tek sutra o 6:30. Dan se tekma, pivo je na moj račun. To! Šta je ovo? Za agenta 2. A, pa to sam ja. Baš me zanima što je unutra.